Karibu tena katika series yetu inayosema siri za maombi yenye majibu. Na leo tuko sehemu ya 9 ambapo tunaenda kuangalia siri namba 8 ya maombi yenye majibu, ni kuomba katika mapenzi ya Mungu. Naomba tusome Biblia zetu katika kitabu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Yohana anatufundisha ya kwamba kumbe tunapoomba katika neno la Mungu au tunapoomba katika mapenzi ya Mungu, hapo maombi yetu yanaweza kujibiwa. Kuomba au maombi yenye nguvu hayategemei ile mtu kuomba maneno mengi, bali cha kwanza tunatakiwa tusiombe katika tamaa zetu, lakini pia tunatakiwa tuombe yale ambayo yanampa Mungu utukufu, na pia tunatakiwa tuombe yale maombi ambayo hayatokani na tamaa za mioyo yetu, yani hayaendeshwi na hisia. Tusiendeshwe na hisia, bali tuombe mapenzi au maombi ambayo yanasimama katika kusudi la Mungu. Na kupitia somo hili tunajifunza kwamba tukitaka kuomba katika mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza ni lazima tusome neno la Mungu, tujue neno la Mungu likae ndani yetu, na ili kusudi kwamba tunapoenda kuomba tunakuwa tunajua kwamba neno la Mungu linataka tufanye nini, mapenzi ya Mungu ni yapi, kwa sababu mapenzi ya Mungu yameandikwa ni katika neno lake, katika Biblia. Lakini pia jambo la pili, tunatakiwa tuombe au tumruhusu Roho Mtakatifu katika maombi yetu. Kwa maana hiyo maombi yetu yanatakiwa Roho Mtakatifu mwenyewe aweze kutusaidia kuomba. Lakini pia tunatakiwa tutoe maamuzi yetu kwa Mungu. Tumwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Unapokuwa unamuomba Mungu, mwambie Bwana mapenzi yako yatimizwe. Kwa maana hiyo kuna wakati mwingine tunaweza tukaomba tukijua labda yale tunayoyataka ni sahihi kwa wakati huo, kumbe mapenzi ya Mungu hakutaka kukupa hilo jambo kwa wakati huo, na unaweza ukaona ni kama vile unachelewa, au unaweza ukaona kama vile Mungu hakusikii. Mungu anataka kila jambo alipeleke katika mapenzi yake. Kwa hiyo turuhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe katika yale tunayoyahitaji. Hapo ndipo tutakapokutana miujiza yetu, au ndio tutakapobarikiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.